hari n'abakinnyi APR yifuza kugira ngo igere ku ntego zayo. N'amakuru ya za transfer rero mu makipe mukunda duhere mu ikipe ya APR Football Club. Hari amakuru avuga ko abakinnyi bitwa ba Godwin Odibo, abakinnyi bitwa ba Mamadusi batatanze Bachidebele batatanze ibyo bifuzwagaho. Bizagenda gute Regan? APR iratekereza iki kuri abo bakinnyi? Regan ariko wenda ukomeza umuntu bita Pichu ahenze APR cyane, uziko agiye kwikira imyaka 2 n'igice ayivanyemo $53 bidetaye bwa mbere asinya. Urabizi ko yasinye imyaka 2 ahabwa $40 ava mu ikipe ya Kivu Sport ajya muri APR mu ntangiro za 2023. Bigeze aho rero amaze gukina igice kibanza cya saison na saison yisoza ariko atari kubanzamo, nibwo mu minsi yashize yasesha amasezerano. Abavuga ati rero nge ntacyo mbaka, namwe ntagire icyo mu nyaka, tuwacane wazima dutandukane mu mahoro, nta mafaranga mbaka, ngere nishakira indi kipe, cyane ko yari afite deal mu barabo muri Tunisie no muri Maroc. Nabo barareba basanga ntabwo umutoza mukoresha meme mbora no mu myitozo, ntabwo umutoza mushyiragamo muri deka. Icyo gihe rero umukinnyi yemera kubwira ngo reka tusese amasezerano kuko ntabwo ndi gukoreshwa, baramurekura mu release leta. Navuga ko naho bari bakoze ikosa. Ejo bundi kugira ngo bamugarure bamuhaye izindi miliyoni 13. Ubundi baramubwira bati amezi 6 asigaye kugira ngo dukinire twaguha ngahe. Aravuga ati mu myaka 2 mwe mwamaye 40, reka ngabanye noneho mu mezi 6 mu 17. Aravuga bati 17 zaba ari nyinshi. Baricara baraganira n'umu aja we bahuriza kuri $13. Ubu kugira ngo muri APR bamuhaye $13 zisanga za 40 bamuhaye ushize zikaba $53 mu gihe cy'imyaka 2 n'igice. Umva ko bavanyemo amafaranga menshi. Uwagiye kwakina igihe kingana iki muri amasezerano amezi 6. Iraturu gusa niyo zaba 13. Ya Rokritoma ariko harimo na including salaries nyine. Oya salaire azahabwa $4,500 ku kwezi. Salaire $4,500 ku kwezi. Azishyirwa n'inzabu, azishyirwa n'izo kuba $4,500 gukuba gatandatu, uzi ko ari ibihumbi 27 shaba cyane barakize. 27 ni nkubi cyane kwizigira. Yesu we ni $37,000 n'ibihumbi 800 cyane. Washyiraho ibijyanye no kumukodeshereza inzu wena n'amaprime bazamuha ntibyajya munsi ya $50,000. Wongeraho 13 bamuhaye za Rokritoma, ubwo ni nka $63,000. No twavuga $60,000 mu gihe cy'amezi 6. ubwo ugiye ku breaking down usanga Pichu mu mezi 6 ari butwara APR $60,000 buri kwezi azajya yitwara $10,000 z'amanyarwanda. Hari mu Rokritoma imishahara uko kumukodeshereza inzu n'amaprime bazana n'amaprime de match. Naho mbwira bro, eko nawe urumva umuntu agusezereye hadaciye kabiri nyuma y'amezi 4 cyangwa 3 ahubwo ngo garuka. Icyo gihe kugaruka nawe ugomba kumuhenda birumvikana. No munyabwenge cyane Pichu. Yego. Hanyuma rero APR ako iyo nkuru ya Pichu ikoze neza pe. Iraryoshye cyane. Yego. Hanyuma APR rero iratekereza iki ku bandi bakinnyi? So abakinnyi ni 6. Turihuta ko dufite byinshi uyu munsi. APR yatekereje ko hari abakinnyi b'abanyamahanga barimo Godwin Odibo, barimo Chidebele Nobodo, barimo Victor Mbawoma Chukwemeka. Mbawoma yaranabyaye ni yonkwe, yaribarutse rwose umudamu we. Hanyuma hakaba na Nigeria cyangwa n'umunyarwanda Mamadusi n'umunyanigeriya kazi. Uwo ni wa 4. Hakabamo umukinnyi witwa Richmond Rampti, uyu ni wa 5. Ndetse yakaba n'uwamaze kugenda ari we Bemoro Apam Asongwe, bamaze gutandukana. Isizo nta na lisansi yari afite. Biteye gute rero? Apam tumukuremo we yaragiye. Mbawoma yarasinye imyaka 2, ubu arabasigaje amezi 6 guhera mu kwa mbere. Uwo nawe gutandukana nawe birashoboka. Buryo umuntu usigaje amezi 6 mushaka kubarana ntago bigorana cyane. Ushaka no kumureka akarya bench akagenda. Ariko hari abakinnyi bigoye gutandukana nabo muri APR. Mumenyesha ko abakinnyi usibye Apam wagiye abandi baracyari muri APR. Yego. Bafite lisanse, banakora imyitozo. Ba Mamadusi bari mu myitozo na ba Chidebele Nobodo. Dore ikibazo aho kiri rero. Hari navuze ko tubaganira iminota 5 ntibikunda. 5 ni nyinshi kuri APR ko tugomba no kujya kuri rero. Hari ibibazo 3 kuri aba bakinnyi. Icyambere, ubuyobozi bwa APR abutekereza ko Rokritoma mu kwa mbere biri bugorane kubona amafaranga ahagije bari ku abakinnyi benshi b'abanyamahanga, kuko barabaha amafaranga mu kwezi kwa 8. Wibuke ko ari amafaranga ava mu isanduku ya leta muri Minadefu.
kongera kuvuga ngo twashoye amafaranga menshi cyane muri recruitment ajya kugera kuri miliyari mu kwa 8 none ngo ugaruke mu kwezi kwa mbere usaba ndi menshi, icyo kiri kubanza kigateramo ikintu cy'ikibazo. Nawe wabyumva kwizigira n'amafaranga ya leta uzayasobanura, ntago yagurukira kuri ministeri y'ingabo gusa no muri RDF kwa CDS no, azamugona za audit ugomba inzego zo hejuru nyine z'igisirikare, namwe mwazumva barababaza ibi bintu mwabikoze muteye amafaranga mwayajyanye kuki mwabikoze, aya mwakoresha imbere byagenze bite yo mu kwa 8. Icyo nicyo kibazo cya mbere bafite. Ese turabasezerera tubona amafaranga ahagije yo kurokirita abandi mu kwa mbere? Kikaba ikibazo cya mbere. Icya kabiri ni aba bakinnyi uburyo bari kugora APR bakojeje ku muntu yitwa Mamadusi, baramwati wa mwana we dore uri muto, byatangiye kugorana kubona umwanya wo gukina, kandi Ibenga avuga yuko aho musimbura ukajya ukigira kwa Ibenga, tukurekuye tukagira ibintu bike tuguha ukigendera, hari icyo bitwaye. Umwe mu bantu bari hafi ya Mamadusi nivuganiye nawe yarambwiye ngo Mamadusi ahembwa 5,000 by'amadolari ku kwezi, yasinye imyaka 3, amaze gukina amezi 6, bivuga ko mu kwezi kwa mbere bashaka kumurekura azaba byibura asigaje imyaka 2 n'igice. Imyaka 2 n'igice uyikubye mu mezi na amezi 30, niba umwaka ari amezi 12, ubwo imyaka 2 n'amezi 28 kongeraho cya gice cy'amezi 6 kindi na amezi 30. Si ibintu byoroshye kumva ibe 30 amezi 30. Niba hembwa 5 ku kwezi ngo yarabwa ati mufate 5 mpembwa ku kwezi mukube n'amezi 30, ari imyaka 2 n'igice n'abasigaje. Ni noti 150 by'amadolari. Yabwiye APR rwose muyibare yuzuye muyishyirire kuri konte ntitunaruhanye mu mpereze 150 by'amadolari ndigendera ko turabadushesha amasezerano ndahita ngenda, hanyuma musimbuzo mushaka $180 z'amanyarwanda, ubwo nukuba 1,400 cy'amanyarwanda, nukuba 1,400 ubwo mfatiye ku idolari my friend ni 210,000. urayagabanyiriza iki umukinnyi umwe kugira ngo asohoke? Yabwiye ati ngewe nta kibazo nye mfite, muterure 150 150 by'amadolari bingana n'imishahara yanjye na nisigaje imyaka 2 n'igice, hanyuma muyame nyashyize ku idolari sanga ni 210,000 z'amanyarwanda. Buriya Mamadusi ahembwa 5 ku kwezi. Bishaka kuvuga iki rero? APR yahise ibona niba Mamadusi yatugoye gutya agahita agera muri 210,000, umuntu ufite ibitego 2 bya penalty mu mikino 14, none sugura umukinnyi uzimizaba imbere kwenda zatsinda ibindi nyuma nk'abandi. Birumvikana nyine wamuguze ariko Foden afite bingaye muri Man City. Wenda we yagize sezi ikomeye imbere y'abandi. Anthony waguzwe 100,000, waguzwe miliyoni 100. Bimeze bite muri Man? Ntiwamenya niko bigenda muri transfer, ntiwamenya urashaka hamwe bigakunda. Noneho ubwo ni nako nabacidebere, ubwo ni nako nabagodwin Odibo, ubwo ni nako numva mwabasigaje 6 na yatari make, ubwo ni nako na ba Richmond Rambuta bafite imyaka 2, ubwo basigaje umwaka n'igice. Wagenda wabarira buri wese. APR ihitibona noneho uretse cya kibazo cya mbere cyo kubona yo kugura ababasimbura kitoroshye, harimo no kubona ibyatuma abantu bagiye babaha imerekeza zabo, kuko FIFA buriya ari amafaranga yitwa aya recruitment, ibi twitwa recruitment fees. Ndaza kubigaruka neza kuri reyo. Buriya umuntu ashobora kuguheza FIFA ikabara naho ikurengera, kuko FIFA irakubwira ngo listen, niba amafaranga ari aya recruitment wagombaga kuba yahawe mbere yo usinya yitwa recruitment fees, none bari kukurokirita ntuyasinyiye ngo bayaguha imbumbi, wemeye kubakenera batarayaguha. Icyo ni ikintu kitahagarika ikipe. Umva bitwara igihe bashobora no kuba ati tuzajya tumuhereza 2,000, twaramuguze 100,000, buri kwezi twabona 2, na skipe isenyuke. Hano twari twize amafaranga twarabuze. Ariko icyo FIFA itumva ni sare, umushahara. Wewe wemerewe umuntu amafaranga y'umushahara buri kwezi, ayo niyamubesha arayapangira, ayo ngayo ugomba kuyashaka namutandukanye, mubarira imbumbe uyimuhe. Burya nurebana ba Shaibubu nuriya mutipe w'umunyasudani wundi, burya Kiyovu ntaga amafaranga baye yitwa recruitment fees, abantu babyibeshyaho. Ni imishahara yabo bafashe basinyiye. Kiyovu kuko itabategenga ibazane gukina, Kiyovu niyo bakoresheje bafashe imishahara yabo bagomba kuhahemba, bayimultiplier n'imyaka bagomba gukinira Kiyovu. Hanyuma bayigirira imbabazi barayisonera bacimburamo 2, babati natwe ntitwabakiniye. Burya n'umukinnyi yasinye agomba kumekinga sure ko
ibijyanye na recruitment babimuhaye Cyane. kuko aramutse asinya agashyiraho umukono akigendera bavuga ngo tuzayaguha hari ubwo bayamwambura bikarangira niyo mpamvu ubona mu bihugu bimwe na bimwe nk'aha ngaha tugiye kubijyaho bantuza bagiye uyu musore Maripangu ubu hari n'abatagwa recruitment bakubwira ngo twe turaguhereza umushahara uri hejuru ubariwemo n'icyo wowe bita recruitment no muri za Dubai niko babigenza na Kenisi niko bigenza uriya Kenisi ntabwo akunda gutanga recruitment arakubwira ngo nzajya nkuhemba wenda 3,000 ngiye kuyahuriza hamwe mbe nkwaye nka miliyoni 10 usinye ariko nta recruitment fees irimo none uzagenda nyakata kuri salary yawe impamvu FIFA iba strict ku mushahara mu byumve neza ni kimwe no mu nzego zisanzwe buriya nko mu kazi bagupromotinze bakaguha amafaranga ntawemerewe kuyakora serivisi abakozi ba leta kubera ko ubuzima bwawe nyine waba warabujyanishije n'amafaranga winjiye niba ari imodoka ufata credit yayo warayifata niba ari inzu nuko umushahara ugabanyijemo uburyo uzajya ugenda ukoresha banki rero nayo iguha amafaranga visa icyo ubona n'ubundi ntabwo bafata amafaranga yawe wahembwaga wenda tuvuge miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda ngo ku kazi bagukate 200,000 kandi banki igukata 500 ntabwo wazongera gukora bro umushahara bakomeye kugera ubwo ari case y'umukinnyi witwa Sana Diarra yabayeho yagiye gukina mu Burusiya transfer izamo ikibazo ijemo ikibazo FIFA ubwayo ishaka kumubaninga kuko rero wari wakoze amakosa ukuntu yayireze se yarayireze muri tasi ubu batangiye kubisubiramo bushya ibijyanye no gupfa guhagarika abakinnyi yaravuze ati none se cye mfite umugore cye mfite abana cye mfite umuryango aba bantu batunzwe n'umushahara nimurebe ukuntu mukemura ikibazo cyane n'ikipe wenda nshaka indi kipe iyi kipe twagiranye ikibazo none amafaranga nzahembwa muri iriya yindi wenda bajye bankataho nishyura iriya none se ko mumpagaritse none se ndayishyura iki hanyuma se ko mumpagaritse umuryango wanjye urabahuta nje nunzwe n'umushahara bro FIFA batakuzi ko we got it wrong here maybe hari ukuntu tubibara nabi none ko tumufunze se ko tumuje gukina so you see aperi rero icyo kibazo kikomeje kwigora ingingo rero ya gatatu ari nayo harimo bishatsi ya Cesar kayamuhangiye nka Chidibere na yamuha nakemera nkayabara nkayamuhereza abonye ntacyo uzaba Chidibere hari baro yize gusaba neza ari ku ruhande ntabwo nzayibagira ira baro yasabye ruboneka nagatero gashyira ku kirenge aho yamatambika ikirenge yatambitse umurundi bari kubita ku murundi subira kwa ruboneka ku kanya yafungishije umurundi Chidibere na yamuha ingingo ya gatatu ari nayo igomba gutuma ibintu bigenda neza hateganyijwe inama igomba guhuza inzego nkuru zireberera APR ewan ya indi bita high command ya APR yego abajenerali ariko babandi bafata ibyemezo nyine bari mu kazi kabisa bafite aho bahuriye n'amafaranga yego bagomba kwicara harimo minister w'ingabo akamo CDS hakamo n'abandi bantu bashinzwe finance mu bijyanye n'ingabo bakigana na chairman wa APR niki twakora ni gute twakwerekeza ikipe mu murongo ukwiye kugira ngo ibikomeye muri sezita baratekereza ko rero bashobora kugura wenda abakinnyi bake ariho kwizigira dusoza bagiye mu ikipe muri Maroc bakaba bagiye kuzanayo umwe mu bakinnyi bashobora kuzafasha APR nibigenda neza akaba ari umusore rero wakinaga mu ikipe yo muri Maroc aracyanakinamo by the way APR ntabwo yari yamuzana bakomeje nyine kugenda monitoringa situation nitubabwira ngo bari gushaka ntibaba baguze ni ugutuma intumwa kugira ngo ujye gushaka icyo babyita muri transfer ngo ni search for inquiries ni nko gutata kugira amakuru yibanze byakunda mukazamwakora iyo transfer ni umusore rero wakinaga mu ikipe yo muri Maroc ya FAR Rabat yitwa Hisham Bousefiane rero yakiniye mu makipe arimo za Wydad akina muri za AS FAR ubu rero uyu mukinnyi ntabwo ari gukina muri ikipe ya FAR Rabat niyo mpamvu APR itekereza ko uyu muwinga yayisimburira aba bavugaga ba Chidibere Nwobodo na Bagodi Odibo banyanigeria ni umusore mu by'ukuri w'umuhanga bavuga bati uyu turamutse tugize abo turekura bikajya kumwe twabanya amafaranga twazaniye umusore umuhanga rwose